Kita komitmen berkeren yang terkadang marah pada bajet yang aku nama way las damat keren unkut syu kamtam nak kalian jang kahel department teni I kuplay ya ki team napo isa sampat sir napo office jang bade principal secretary jang kahel family welfare jang social welfare but kibai department but education rukum jo nakalian ka health nathai fila hangte ki tho ECD mission kani ka meeting ka dei siya ka ECD mission tanga skwa kali na fi ka ECD mission na do mane fi ang ba ECD mission ka ta ka ECD mission dan pala jawab kata ka full name ka full form ja ka ECD mission but ka jinwa ja ka rescue mission na sa kalian what is your ECD mission lai do mane early childhood development. Balai ni orang early childhood development. Balai laai betul kekot mana. Bagi kelung. Panadu dang kha dang pun hapo jam kami la develop lupa 100% kabrin jam kabrin ka jabe ka start jam kelung. Kalau develop 100% kanu 50%. 100% kami kapre kajing start jang ikuluk kalau develop lupa apa maka kami kapun ya ikuluk apa ide bantip lupa ya kata boleh ngong ya kata boleh ba ngidam ni sungu shibun bagi lawan ki ramba ro akan rasmi amar pun ba ong isa mane yang man ki meeting ki ramba iduna tingi kwa kami kami kapubor boleh ba khamtam ka kami hapor ba kapun ngikwa banyo kami kaba kemen kalong kami kabayat barwai sini sepai kaba kemen kaba kumut pomat nama dikelung ladakat kami kemen kelung dari kemen pide basung tu ya kata tinggal ibun ki lese haki news haki kot kubor beros katu ba kidan ki long kami ki basa leben basa show kamtam dalawan pala labuan adam lekha dan jangan saya kemset lawan labit lawan dia kak kemes bat pun sikikun ki ba kreo san rewet sane ya pun mah dekat samut dan sepomut dan lawan ilam malum ilam khat lapai hayen kajar patset nanti kemi pada tu kemi sampai sikikun ne sampai sajan ne sampai set kejani kikun ter pada amet LinkedIn Tena tak tahu ni kepada kami meeting mesin kena opportunity kena kapentar banyak penerakan ke kubur baik kami hapo kelum hapo kepo jang kami ilatik lupa 50% kemudian ke siting jang kabrin jang jingnang jang start tu kelum hapo kepo ilatik lupa isno tu kami nak sosial itu kelum isno tu dah kami kesal leben sakap itu betul pide bang suatu ya kata nah tak ada ngikwa banonra kami kubur balesi nak diramba pide ban attention de ban amba penjekot ban ai kot tai men de ban amba kami kade ban kemen bade ban pumut pumat ha kapal ban ndade ban akun ndade ban amba bakat kun bakat wene bakat ame ban kong baat kadi keju salan sare baro ngim keren ni ke berspa ni ke baduk kadi ban mangkaju ni bang ta puja ban phan la ni takadang ni leban promote mon social welfare ni leban promote ngele ban penslur ban thong chua po thlau khnang ba ni lat ban thiet le ban ni doktor ni ke baduk ta don ni ba ta ka ja ban phan le ban ngam ta ni thu ni patha na wi la de ma thung chon na takada ngam da thiet chon na bo yo ta la ka ban na kham thiet chon na yo Tena tak ada ni mula ban ang doktor ni government official ni thong na tak ada ni leban social welfare kile barabot ban promote yang ada ban tunjur nang ba ki kun jongiru khamtam meka kami ka ba amet ndai takan ba mat ka ja ban phan ni dan kampon ki chot ni dan kampon ki ba ka ja jongi kan pun rong ko social welfare mo ba sa ba stem ba green bali kontak tata Teka nyale bante kanyo kajimbam bante nang ta ka ba
Angkat day keren mentah di rescue mission. Kemudian rescue mission kira tuan teh, kemudian rescue mission. Bidan matip. Ama ka online. Kemudian rescue. Si kot kabar si thak mah rescue. Need to rescue. Tani kemudian man pelat em. Very good. Man pelat em. Iklum ihap apa kapung mungkin apa wat. Idan ki balik rescue ini. Balik man pelat em. Jadi ni ka jengmut jangi rescue mission hangne kamut man pelat em ya no. Pelat em ya no. Jangan. Isa. Nayangi pelat em ya no. Rescue mission. Isa ila batai mana. He knows very well our program. But takatan. Kelum bangun. Ka rescue mission kamut ban perlajem ya dapat save ya kami ke armet na ka jingyap banginam dan shu ki kentai ki ba armet ki ba yam naman hapo ka district jongi ni dan hi ki kentai ki ba armet ki ba yapat ki kelung bahnu 0 to 1 year but ki kelung ki ba hapo ka sansnem ki kentai bandan ki ba yap Dekat kum ka district jongi ki matana dat ane ki bayap ki kemi apa ka district jongi ni dan mensim snam ni dan kindai ngut ki bayap ki lo kemi ki ba armet ta mentau snam do April hat de September ni dan san kamut kal ahiat nak kindai sakasan tamba wat ka taru ni rada idan iwe lo kemi bayap ba sitam ni syakha dai sa wan khani Doktor, one sa office. Ngin syakhat ikut wad haka office bisa, ban batay ngila le ayo na batay ini lok kami ibayap. Na katakadaw, ngimday iweru ilok kami ngimday banyap. But iwe kulung du 0 to bahpo kasisnem, but hapo kasansnem ru ngimday banyap. Namata ka rescue mission, kamot ban save ya kajing jom kikme kiba armet ban kikulu. Te hapo ka district jongi ki kelum ki ba yap ki hapo ka 0 to 1 year ki ba hapo sisnem ke how menjisnem ki dan nyok ko wengut but menta ki dan repo pragut te nak ni ka block ki dan lai po argut but menta snem ki dan khalai ki la kham here nak nyok ko wei sang repo pra panen ni ka block nak lai po ar sa ka khalai te ni ka block pat kane mata na det kadang dan hi na macam snap maka saw mata sekalai te balai ki kemi ki ya na ke ekadau ya gidan ki high risk pregnant women kamot ki beri ki bapam sitam ki badan ka jistam kita ki khot ya kata ni la ban gidan apa state ka mothers app but ni la ban register ki aganwadi ki asha ki te pai kata but ki high risk pregnant women kamot ki baduna ya ka baduna snam ki baduna snam ki badan palat ki baduna ya ka 7 gram percent ikut ka severe anemia kapakita snam kamot 7 gram percent duna ya ka moderate anemia pade ki laban khot 7 to 9 gram percent nyau nak hapo ta khandai ki khot moderate anemia but hapo jam 7 gram percent kamot hapo jam 7 gram percent keme kaladuna snam palat lawan apa is ka sales limba